B3. Tá ochar acu? B3. B3. Oscailte, Scooby. Where's the hold on cake and oscailte acu? Cén sport in another soccer. Soccer. S. Céimiid uirchlig atá Céid sa fithe nóméid. Tree or So, tree. Extracot beagad na siú cake. Tree. tree. Aisha. S tree. Boy. Scoopy. Fake lahai S3. Fake lahai S3. Tú an echo. Mór sin dá ceist na gart? No sé golas job. Kids around cake cash. Cén sporta Banríonacha S. Céimiid uirchlig atá céad is fithe nóméid. S ox, Beijing. Well, déitach si trí lehaint as na cínar fád a hosí le S. S ox. S ox. Yeah, I'm like, can add a in the S. Trio S stories. Tá ag raach as am an seo. Bhí le ceann amháin, oscailte go díse. Bhí sé. Chalíní brusty. Oh, tá ceann eile! Céachán in that or on driver's license, August Olivia. good for you. Oh. Olivia Rodrigo. Céimiid slis tíbatáir Octagon. Oh. Beijing. Cowell Cáil ó ocht. Ocht, double O and Shane. Tá siad mu níach leis na freigraí. Fake high O. An bhecinn si bheith chalíní. What is she? Oh, do. Cháil sé. Cowell Shane. Tá sé acu brusty. What's the Scoopy? Cén tír a bhfuil cáil hí do pizza or idal. August Cambridge got there with him. Truck a second pocket. Took a second poker. Brusty. I tree faking. An brú is féile mé bhú. I do. I tree. Buan trí las an cín le ai, buan trí las gacean le ai. Trio I do. I tree. Buan trí las an cín le ai, buan trí las gacean le ai. Trio I do. I tree. Cáil sé. Anseo. Tá sé acu. Scoopy. Is sin an clígin ó chalíní. Bhí si beag na ceann má séad.